Oh, sudah lah, Kang. Ada apa bala mau yuan, ha? Apek, ini semua berapa ringgit? Oh. Ringgit lah? 30 sen, oh. Mana boleh 30 sen? Lu gila, gua beli satu keping 15 sen. Lu beli pakai kuping, gua beli pakai bolong, mana boleh sama, oh? 30 sen, kono macam-macam cerita dalam sini ada, kono 30 sen. Gua beli bukan mau baca cerita. Okey, ini berapa sen? Oh. 40 sen, oh? Lu angkatlah. Boleh? Boleh. Okey. Lu kalau mau baca cerita, lu angkat simpan, no? Lu mau pulang. Lu bacalah, Apek. Lu kasih buat 30 sen sudahlah. Oh, boleh, ha? Oh, angkat, no? Okey. Lu hantar barang mau yuan. Ya. Ada. Ini berapa sen? Iya. Ini macam barang-barang atas hal juga. Lepas bau gua atas macam pengsan lah. Kalau lu tak mau ini, gua boleh simpan bikin pusaka.